A horrific incident of violence occurred in Chintaram Kobrapara on Tuesday night when an elderly woman was brutally assaulted while trying to stay warm during the winter chill. The victim, identified as Rabarung Debbarma, was reportedly sitting in her courtyard warming herself by a fire to escape the cold. Suddenly, a group of miscreants entered the premises and launched a vicious attack. While the rest of the community celebrated the Khorang festival with traditional food and family gatherings, a somber silence fell over Chintaram Kobrapara village. Instead of celebrating, a local family is mourning the brutal loss of Rabarung Debbarma, a retired Tahsil office worker. Rabarung Debbarma lived alone following the demise of her husband. On the day of the festival, most of her neighbors had traveled to Tirthamuk for the traditional ritual festivities. Taking advantage of her isolation, a group of miscreants attacked her while she was in her courtyard, warming herself by a fire and preparing food. The attackers used a spade to assault her brutally. Evidence suggests that while she was still breathing, she was dragged inside her home, where the assailants finished the act and covered her body with a blanket before fleeing the scene. Tini dengan karun ka korsa borok tinaruni no sini piklayo bo kotat ke sabdan botak lang taka bohor bo botaka horoda botaka na achuguda botaka bo sai malia ke ke to titho thangmani tumu dumur thangmani ba sai malia burjan botaka fainai phimani borok ho no chinse sigang no sunai rok tongo ko ekjona tarani borok tamu agi bo price mo binar mani khogjago sabro khogam saijama al si kono maya sini maya bo wacha pro khole khogjaka siga ni siri pro ang repeat phakya repeat phame bino to saridik di wall raja bit bodong ka bo siga mani dagari thangmani ba gate phok maya yang khale borok khek ni nglai chongja acha last ke bono fiori ke aga azora ke sikok biang khari theka be tini ke tam nok phai kan nok phai tabu phai nok phai mani ke komol klubja ke thichasa nok khata ko tam rok be bokona gudal to kaisa mangkha gudalo thinangja gudal bani butha kana to buma ke bo jaga rok ngna buman ke nokla bu kha nokla bu ne sopre na already u baranda tonimani ba baranda unja gyangni nei che taisa nok bisingo talangi nei komol thubuli klang thang onso jortin nu khata ko saima khata je dak nugmani mo paran bung tamo Chintaram Kobrapara thinyan bung ha Rabarung agi tosillo sakir khayo group dibo retiar jakta bini besabutui to kri busai tongman bo busai bo thikya bo sachung da ro
ha bo sajung da tong e aro bo sajung no tong kem no sondeho aba herok to da tong mane sabrok khaikena sonde hona to abo tak tamni sanai nu geba na bo sikok da na dakai da na tamo mane bo abo bhaiwan to ekta dagat ni mano borok se buthak lang thamano ke dagat no masak mane bazar baigana main road baigana para kacharo aba bahai mane norok bo bhai niya to u hojegiri ko sorry hangrai joton chadi dia box tam laja khana laya ka agi to angpono gana otongo abu gana bu angkre niya to dumro thangja ka ba agi rogole chiri ka repeat pun phayo family ata ko tam ni bagi tinor borok dol dol ko no phang no kathi ma mani ti ye bahai ki tamung hakisa saikena do bato anaran mai ti sa sama ba samai me ya ku me ya ora thango sawo 10টা মতো পুরা মেন তেমন সিরিয়াল কিসা পুরা বড় নাই ফাইও মিয়াও মাই ti sai nu ফাইও মিয়া বলতে হরদা হর কয়টা রকম খানা 10টা ফাইও বানা আচ্ছা তারপরে তিনি খেতো আং 10টা 11টার মধ্যে কোনো মাই রকম ফাইও দিলিন্দার ভাইয়া দিলি আচ্ছা এরপরে তিনিও মাই রকম ফেব্রুয়ারি কে গেট সাজা রিংখা কয়টা রগাবো 11টা আচ্ছা তারপরে রিংখা কোনো আওয়াজ করে জানি লাগি আমি লাগনি জুম মাসা ডিউটি থামান বাবু রিংলাংখা বাসালি মামা আং মাইকলাং নে কো ফির থামকি দেতো তেইশ ফাইগা তালো বাসা খানা মাইসা রওয়ান ফাইফরকে গেট দাগারি নাইকে অনেক খুললা রং পরে হংকে আও তাহান লক সিস্টেম তালা তো করিবলা পক্ষা পকই নগথানি লিং নাই মানে আই বই করে nge musuh haklai ka bone nema musuh goi no gono khaje gya kari je geta agar no thani saibe kata ko param borna hay hay অবস্থা তো বলে মুছা মুসুh kari gya ko je nge ko dol phale cha yang na le che do ya yang ti to stan kan na yan daga ti halori ka paran dol no ta akai anta ro subai ba ko jaba kalai thang kata ba habe yang ni daga piogai Chintaram Kobrapara ke hai kamu ka Kobrapara sin parani no te ke sha an bagina no kata khati sai ne ke yakung hai no ke te tang lia ta ko pulis na khobara bono ki bui khenda tola da kalang jaga ba hajanu pai bui kalang khana ta khenda tola mama ba o sakawati pinjak nuk pai ke nok ni mane kuno kama jaga ba hairok mane to da tong 아무 또 민만 옆서 사냐 뭐 내리 걱정이 좀 우스강고 또 막 이렇게 상자고 কেমন সন্দেহ বা হেরক তো দাঁত 아무 또 무슨 사냐 হে নরক পাপ মানে সাব খাইতো তো পারা বিনি কে বাই কক বাংলা যা 아무 또 동고노 objaksanai chire ro bai mo mani kokbango বব হাইয়াবো parani objaksanai chire ke heto ববাই তাং হে তাঙে কক বাংলাই bin tok khoboni bobono kutukta ও বদা কক খাইয়া সাইমিয়া তো ববনো কত কত bin sambhata. The crime was discovered on Wednesday afternoon. Neighbors grew concerned when they noticed that her livestock, her cows and chickens, had not been released from their pens all morning. Upon entering the house to check on her, they discovered her body and immediately notified the Champaknagar police outpost. The victim's relatives are deeply heartbroken by the tragedy. Local neighbors have noted that this was not the first time she had been targeted. Thieves had allegedly broken into her home several times in the past, taking advantage of the fact that she lived alone. Tam khanai phaima tini. Ang khanaka pone duita ro khanaka ani pi boibar bothar ja khanai khanaka ta. Tola aso gadi. Tola aso gadi. Chintaram Kobrapara. Nung kebom tu pi kalai. Ana apun pi ana babuni bano. Boba haiken man phaikan no rok. Ang dead body man phaika 3 by hor by ke. Datang phajana chungki chokhanya kar. Na Nga o borokno boru gya obo ajungni khobor hangrai tongmani boi joton samani nemani time se o gotna ngo kai. Ang khanama bo pone duita se khana ongka. ke bai kok banglai man ya ba Bokno kare bo boi be hingsa bo khaima kare boi be walai ma bo kare salai ma bo kare bin bo tong jabo borok boi se. tam khai amne te bo. Bo agi chagir khai pension ang phaja. Ngar botak pension da mane Pension tong. man tong. Tong ma kha bor sab bai tong. Bo saching tong single.
saborok ung thodak bahai wan chong kem no son bisi hasalni borok nang suwan suyata jara je drak sanai ba jara sushi danai jara je dinoro সময় সময় হামলার পাইনাই টক হকলাংনাই রাং হকলাংনাই borok sonyo hokaita আসুন norok mane phai nok rok bo bahai kem nuk phai ke je tabuk je norok kisamaino nuk phaita kholokja o ani kaisa jati mane atiyo sojon phai awan chona phai phaipro mon ma kholok phaita kholokli yangai bo kholoknai timi bono kothi nuk phaita এরপর খবর হোক এরপরে আনো খবর হোক বিনি তামানে সাজলা কালাইতে বিনি দারানি বসলা মানে বুবাইনা সাং খাটা ঠিক আছে सर आज क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर जरानिया पीएस को खबर मिली कि एक लेडी है, उनका नाम था रबरंग देब्बर्मा। तो जब नेबर्स आए तो उनको जो है बॉडी के अंदर मिली, तो उन्होंने थाने को सूचित किया। उसके बाद थाने से जो है स्टाफ आया, उसके अलावा हमारी एफएसएल टीम आई है और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्पॉट भी आया है और अभी जांच चल रही है। और ये जो जिसने भी ये हत्या करी है तो उसको हम जल्द से जल्द पकड़ेंगे एंड इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। सर संदिग्ध किसी को पता चला है? अभी जो है इनिशियल स्टेज में इन्वेस्टिगेशन है और हम इसको बहुत बारीकी से देख रहे हैं। सर जिरानिया पीएस के एरिया में इससे पहले मान लीजिए पिछले 5 साल में कम से कम 6-7 ऐसा मर्डर हुआ जी, तो किसका रिजल्ट क्या मिला सर? नहीं, डेफिनेटली 5-6 साल में जितने भी मर्डर हुए हैं हमने उसमें जो है अक्यूज है उसको हमें पकड़ा है। कोई ना कोई मोटिव रहता है मर्डर का। अभी इस केस में भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो मोटिव जो है वो भी हम फाइंड आउट करेंगे और जो अक्यूज है उसको भी करेंगे। A forensic team was called to the scene and has begun a formal investigation to identify the perpetrators. Pure report, Chini Khorang.